Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Honorable Power Minister of India, Shri R.K. Singh ji has given me the go-ahead, and Secretary MNRE of this Government of India has already written, and we are in the stage of signing agreement with GIZ to see the dream of Goa becoming an entire renewable energy hub, producing their own power in renewable. It's not going to happen overnight. रोखडे म्हजे स्टेटमेंट करपाक लागतले लोक. It is not going to happen overnight, but तुई आमी चालू करता, means we are pushing this forward, a dream to see Goa produce its own power is a dream. It's not going to happen overnight. It may take 5 years, 10 years, 15 years, but we should dream to do it. So we have already started the dream. So ह्यो गोष्टी फुडें वता तेन्ना आमी म्हणलें कॉमन मॅनाकूय करपाक जाय. सो कॉमन मॅनाची रेंज जी आसा, ही रेंज जी आसा मे बी तेंचे कडेन बजेट ना की ही डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल गाडयो घेवपाक. सो आज आमी हिरो मोटराचे ह्यो गाडयो आसा, तशेंच बाकीचे कंपनीचे आसा, आमी ESLाक सांगलां, कॉन्वर्जन्स ESL सांगलां की तुमी कंपनी कडेन उलया आनी गव्हर्मेंट इज रेडी टू सबसिडायज, आनी गव्हर्मेंट इज रेडी टू सबसिडायज, वी गेट द डीलर सबसिडी एंड सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें सबसिडी आनी ESL सबसिडी, हे मेळून आमी पॅकेज तयार करूंक सोदता की कोणू जरी बायक जे आज आसा तेंचे कडेन टू व्हिलर, सो तेणी स्क्रॅप करपाक जाय आनी आमी तांकां वी वील गिव देम अ बायक वीथ सबसिडायज रेट. ती आमी आतां डिक्लेअर करूं शकना, बट वी आर वर्किंग ऑन द मॉडल. सो हिरो इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टायिंग अप विथ अस, and the entire state of Goa, we intend for the next 1 year at least 10 to 15,000 bikes as electrical bikes, and तेजे खातीर चार्जिंग स्टेशनां जी लागतली, कित्याक बायकाक 80 किलोमीटर 110 किलोमीटर म्हणटा ते नॉर्मल युजान जाता, लोक बायक व्हडल्या डिस्टन्साक गोंयांत वापरना, पूण तर आसतना आमी चार्जिंग स्टेशनाचेर फोकस करता आनी जशे जशे चार्जिंग स्टेशन आमी बसयतले तशे भशेन आमी कंपनी कडेन टायप करून 15,000 बायक्स ताका गव्हर्मेंट सबसिडी आसतली. Plus ESL will also have a financial partner in giving loans to these people who want to buy a bike on an equated installment.